ajeke abafazi badlisa yona uzadlisa ngomfazi abafazi badlisa kakhulu yathola usukhayele phansi untumele yonke into oyikhuluma usuvuma hayi kodwa mina yabona vele mina yabona kodwa umfazi uma engadlisa mina hayi phela ngeke ubone ukuthi usudlisiwe uyabona hayi vele umuntu engantshela usendlisiwe ngiyahle imboko le ukugcina le imboko uyayizani ndoda ngeke ngumele phela uyabona phela umfazi uma ekudlisa uyama ngakuthandi ukuthi ekwenza umntanakhe ekucontrol so uma kunjalo ngcono adinga amapampers athenge namapampers ngoba into enyabenza amenzela yona ngizabhotsha ukubhotsha baba wami yikho enza kwenza vele ngizabhotsha ebusuku abantu uzofungeza umntanakhe ukuthi awethuba ngibhotshela ingubo mfuke ngibhotshela ingubo ngichamela ingubo manje ngoza zowacha phe yanti yabuzodlisiwe hayi ngeke anzabaleka abantu basebenzitshelile ngiyabhotsha ngichame ekuseni mvuka vele ngihlala ngingaka sengiyangikhaya semuka Tumidombo. Tumidombo ti avale igcine kubaba.